Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo twazindukiye mu karere ka Rubavu ni mu murenge wa Gisenyi. Ahanga tukaba twasanze umugore wakubiswe akagirwa intere. Ubu ngubu ugeze mu kigo kavuga ngo nshaka mungeze kwa Ndero Valence papa atabakuzananye kuri ngewe. Ubwo twagendagendaga mu muhanda wo mu mujyi wa Kigali, sitwari tugiye mu butembere, sitwari tugiye kwifotoza, sitwari tugiye kuri wifi, ahubwo twagendaga gushakisha amakuru, dore yuko twakubitanye n'indaya zo muri Gatega. Izi ndaya zari zambaye ubusa buri nk'uko zavutse, ndetse inzoga zari zabishe. Izi ndaya zavugaga yuko unazivuzeho zanagutamura. Twagiye ku wundi muntu. Tugiye kuri Axel wageze umupira ukora kuri RTV. Ya reka duhereze bagenzi bacu bari ku masitade agiye atandukanye. Reka duhereze Axel ari ku mukino uri guhuza ikipe ya Resiporo n'ikipe ya APR. Axel, muratwumva? Yego turabumva 5-5. Ambiance y'abafana aho ngaho kuri stade ihagaze gute? Ndabona hariya mu muryango wa 17 bakubisa abafana ba Resiporo fan club agatandukanye, ndababona 5-5. Mutugezeho umukino w'abanyarwanda bategereje batari bakeya, ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye byo kuri uyu mugabane. Yego reka turebe. Yusuf Rab arakwica, uyu rumugome, yewega arakwica. Pass sobeza umupira kwa Moera Keve. Real Sport irakwica. Pass Mackenzie atera centre hejuru. Uyu mutipe no mubaya sana. Reka turebe. Aperi ifatira umupira. Reka turebe. Arakwica. Reka turebe. Isho Gilbert Foalale. Yemwe. Uyu musore waturutse mu kipe Resiporo ashaka kuyibabaza. Reka turebe. Yosef Rab sobeza umupira kwa Moera Keve. Tera umupira asubiza inyuma ku musore bakunda kwita Mackenzie ari kunyura kuri kabiri, arakwica. Asubiza umupira inyuma ahereza umusore bakunda kwita umugaride w'ikipe ya Resiporo. Reka turebe. Atera umupira muremure wifatirwa n'ikipe ya APR. Mugunga karibura telefondara kwica. Iso apima metero imwe na santimetero 70. Yavukiye mu karere ka Bugesera, afite imyaka 27, apima ibiro 37 n'amagarama 25. Yemwe afashe ikipe ya Rayon Sport arayicurika ku burangare bwa defense kuyobowe na Clement. Yitwa Munyaneza Bertin, ni umwana w'imyaka 15. Yahagurutse mu karere ka Rubavu aje mu mujyi wa Kigali guhura n'abanyamakuru batandukanye. Gusa cyari icyifuzo cyo guhura n'abanyamakuru nticyabashije gucamo, ahubwo byagenze nabi, arababura. Mu kubabura yashatse arambika umusaya kubw'Imana, y'Imana ireberera abantu. Yaje kubona harara aza gusinzira. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo yikojeje kuri YouTube zitandukanye, ajya kuri telefone, nibwo yabonye Legacy TV, abona nimero zacu, yaje kuduhamagara adusobanurira iby'urugendo rwo kuva Gisenyi kugera i Kigali. Atubwira ko nta muntu bari baziranye, ahubwo ari umunyamakuru wari umuzanye, gusa akaza kumubura. Nibwo yaje kuduhamagara atubaza ati, mwabona umwanya tukavugana? Natwe turamubwira tuti, ntidusubize imahane inyuma, ni karibu ngwino tuganire. N'uyu nguyu muramubona yitwa Bertin. Amahoro y'Imana.
bane nawe urakomeye cyane. urugendo rwawe uva i Gisenyi uzi i Kigali rwari rumeze rute? Ni ubwa mbere nari nje mu mujyi wa Kigali, najyaga wumva bavuga ngo kugera Rubavu ugera Kigali ukoresha amasaha 4 cyangwa se 4 n'iminota, nkabona ari uko beshya. Nakoresheje amasaha 4 n'iminota 15, nagurutse i Rubavu saa 10 zuzuye, nageze hano mu masaa 3 gutyo saa 2 za mu gitondo. Uyu munsi umunsi w'ejo. ku munsi w'ejo. Okay, ukimara kugera mu mujyi wa Kigali Nyabugogo wabonye hasute? Nyabugogo nabonye hari ururya n'uruza rw'abantu benshi, ariko gusa inzego z'umutekano mbona zihari ari nyinshi mu buryo bwo kugira ngo abaturage babakangurire kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nyabugogo se hari umuntu wari ufite urubuze kugufata cyangwa wari wizeye umunyamakuru ko ari buze kugufata mu kahahurira? Niwe nari nizeye, nta wundi muntu nari nizeye. So nimero ye ntabwo yari iriho. Wakomeje kugenda ugerageza kugeza nka ryari? Nakomeje kujya nyigerageza, ngera aho ngaho ndamufatisha, ambwira yuko adahari, ari ahantu agiye ngo ariko mbe mpagaze muri gare ari wansange. So birangira ataje, ndahamagara barambwira aho njya kurara, ndagenda njya kuryama. Mu gitondo nibwo nabyutse barambwira ngo mpamagare umugabo ukora kuri Legacy, so ntabwo ajya asiga imana inyuma, arazamura. Yego. Aho waraye ni abanyamakuru nibo bakurangiye cyangwa n'ahandi bishabikiye? N'abandi mba nishamikiye. So wumva so umunyamakuru amubwira iki nyuma yo gukora ibyo ngibyo ukamubura bikarangira mutabonanye ahubwo ukabona natwe tutari dufitanye gahunda nawe? Imana imundebera icyoroshye. Numungu wanyu Peon Kaswezi ngini Legacy TV ncumi uko subscribe mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba, umujyi wa Kigali, aba diaspora muri Amerika, Oceania, Uburayi, ibindi bihugu bya Afrika mwese turashimira ahangaha. Imana ikomeze baturere icyoroshye muri 2022. Uyu munsi turi kumwe n'umwana tumaze guhura. Petit frère waramutse? Yego. Makuru yawe? Makuru ni meza. Hari umuntu ukubonye bwa mbere, nanjye n'ubwa mbere nkubonye, hanze twibwiye tubwire amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Munyaneza Bertin, ariko kenshi cyane banzi ku izina rya Ndahiro Valence Papi, aho niga naho mbarizwa. Bertin, ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 15. 15? Ya. Uracyari muto cyane? Ntago ndi mutoya cyane. Yarige mu myaka uba uri muto, ariko mu bwenge waba uri hejuru. Bertin, mu rugo ni? Ni Rubavu. Ni Rubavu mu mujyi? Hari imbere y'umusigiti neza mu mujyi. Bertin se afite ababyeyi bombi mu rugo, afite n'abandi bana bavukanye? Ya. Ababyeyi bombi ndabafite, mvukana n'abana bagera muri 11. 11? Ya. Umwana wa kangahe? Ndi umwana wa 8. Umwana wa 8? Ya. Ngo umwana muto afite imyaka ingahe? Afite imyaka 11. Muto afite 11? Ntabwo bishoboka. Uri umwana wa 8 ufite imyaka 14, muto afite 11? Ya. Yiga mu 4 primaire. Mama wawe yabyaye impanga ariko? Oya. Yagendaga asigamo imyaka 2. Okay, wiga mu kangahe? Niga mu 2 secondaire. Wa 2 secondaire? Ya. Ibintu bya shimi n'imibare azashogarafu uzizi cyane. Oya. Umuntu wize chemistry buriya yagukorera uburozi warwara umwaka wose. Uzatinya umuntu wize chemistry, umuntu wize za biology, abantu ujye batinya barebere kure kabisa. Ni Ikinyarwanda. Ikinyarwanda uracyumva? Ewa, ndimo. Igihe kane mvugwa kigizwe n'izihe nyanja? Hajya ubwo. Ni hajya umbajije ngo iki? Shauri indyarya nakwaje ngo igihe kane mvuga kigizwe n'izihe nyanja? Mvuga ubwo ni icyo kiragoye, icyo bakize twasohotse. Ari wasohotse? Anga twe twagiye mu butembere. Okay, kanyereka. Ni Imana vana wa. Kandi ubwo nari nyize, ubwo nyine naye nakuretse ngo banze ukivuge. Kiragoye cyane. Ibintu by'inyarwanda ukuntu se biba bicangacanganye. Okay, Bertin, none se mu rugo mubayeho mutera ku buzima bwa buri munsi
kubyuka kubaho ibyo kurya kwiga bimeze bite? ibintu ni ruzungu. Ibintu ni ruzungu. Ujya usura imbuga nkoranyambaga se like nka YouTube gisura? Ya cyane. Ya. Abantu uzi bari gutwika nko muri minsi ni bande? Abantu bari gutwika muri iyi minsi ni Ndahiro Valence Papi, ni Axel, ndetse n'abandi banyamakuru ba BTN harimo na Celeste. So mbere ko twigira mu bintu byinshi reka ndeke kukugora, bambwiye ko ufite impano ihambaye yo kwigana abantu. Ubundi abantu bigana abaye? Nigana ikipe yose ikora kuri BTN kongeramo na Axel, ndetse n'undi munyamakuru ukora kuri Flash TV. Ugiye guhera ku ushaka, uragenda uhera kuri umwe nkubaze utubazo uvuga undi gutyo gutyo? Ya. Ubwo reka duhite duhera kuri Ndahiro Valence Papi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo twazindukiye mu karere ka Rubavu, ni mu murenge wa Gisenyi. Ahangaha tukaba twasanze umugore wakubiswe akagirwa intere, dore yuko abaturage baterera amajwi yabo hejuru bavuga yuko ibintu bakomeje gukorerwa n'abanyerondo ari agahumamunwa. Uyu muturage ngo yakubiswe, induru ziravuga, ivumbi riratumuka, gusa inzego z'umutekano harimo daso na polisi nta n'urwego na rimwe twigeze tuhacira iryera. Uyu mugore yarakiri mu muhanda bahamagaye imbangukiragutabara y'ibitaro bya Gisenyi ngo ibashe kuba yamujyana ajye kwitabwaho n'abaganga, dore yuko mu guhamagara ubuyobozi bw'aka karere ka Rubavu nta kintu bigeze batangariza itangazamakuru. Duhamagara ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi baterera agati mu ryinyo, baraturama baricecekera. Ibi byatumye duhamagara umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ku murongo wa telefone, atubwira yuko icyo kibazo batakizi, ariko ubwo uwo mugore yamaze kujyanwa ku bitaro nta kibazo, ariko umugore yarakira ahangaha. Ubwo wamuhaye amakuru yuko umugore yabajyanywe ku bitaro nta gahumamunwa. BTN TV mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ndi Ndahiro Valence Papi. Akira n'ukuri. Mani courage. Courage cyane kabisa. Ndahiro uzi ko wamumize neza neza. Bunguri. Bita kumira bugwe. Bunguri n'amaguru n'inkweto baranazijyanye, byose biri mu nda ubwo no mu mutwe. Ubitegura ikibazo kuri Ndahiro Valence Papi. Yego. Ujya kumwigana byakujemo ute hari ryari? Njya kumwigana narebye amakuru kuri BTN TV, icyo gihe hari mu mwaka wa 2019 nibwo natangiye kumva ari hit cyane. Ndi ku ishuri, ari akantu k'agakorodoro karimo mwarimu arangije arambwira ngo muri break uze kuza kundeba muri salle de prof. So nagize ubwongo agiye kunkubita ngo nakoze amakosa yuko nabasakurije. Ngezeyo arangije arambwira ngo subiramo ibyo yavugaga, mbisubiramo. Uwo munsi niwo munsi wa mbere yahise numvishe umuntu ambwiye ngo uzi kwigana uyu munyamakuru. So narakomeje nkajya mbivuga, wongera igihe banjyana kuri rassemblement nkazaza mvuga amakuru, kuko twe ikigo cyacu harimo section y'indimi LFK. Yego. Uza gukundwa? So nza gukundwa. Ubu ngubu ugeze mu kigo kavuga ngo nshaka mungeze kwa Ndahiro Valence Papi, ahita bakuzananye kuri ngewe. Ibintu birakunze, waramwiganye bicamo. Ubu ngubu ni nk'iki wifuza kuri weho hagati yawe na Papi Ndahiro Valence? Ikintu cyanshimisha buriya, icyanshimisha ni uko nahura nawe gusa. Muhuye byagenze ute kuri wowe, wumva byagenze ute? Nibwo nakumva yuko umuntu niganye, umuntu nakunze, nawe nkareba ko anyereka urukundo nk'urwo namukunze. So nk'iki wumva wamukorera muramutse muhuye muri kumwe? Namuhobera. Nizere ko utarira. Oya, ntago narira, nta muntu w'umugaburira. Tujye ku wundi. Uwundi ni Celestin Wirusha amaboko, umugenzi we bakorana kuri BTN TV. Twagiye. Ubwo twagendagendaga mu muhanda wo mu mujyi wa Kigali, sitwari tugiye mu butembere, sitwari tugiye kwifotoza, sitwari tugiye kuri wifi, ahubwo twagendaga gushakisha amakuru.
dore yuko twakubitanye n'indaya zo muri Gatega. Izi ndaya zari zambaye ubusa buri nk'uko zavutse, ndetse inzoga zari zabishe. Izi ndaya zavugaga yuko unazivuzeho zanagutamura, dore yuko twaganiriye n'abaturage barerera abana babo muri aka gace, cyane cyane urubyiruko rw'abakobwa, batubwira yuko bahangayikishijwe n'indaya zo muri aka karere, yuko zimaze iminsi zibasakuriza, batinya gusohora abana babo ngo kugira ngo batabigisha imico mibi, dore yuko zari zambaye ubusa buri ndetse zirarwana mu masaha y'umugoroba n'inzoga sinakubwira, harimo na za dunda ubwonko na za nzoga zimaze iminsi zica abantu z'umuneza na tuzane. Ibi byatumye duhamagara ubuyobozi bw'aka kagari ku murongo wa telefone, batubwira yuko nabo babananiye, ndetse no gutanga raporo bamaze kuyitanga, barebe yuko izi ndaya zabasha kuva muri aka kagari. Ikibazo cy'indaya zikomeje kwiyongera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zigize igihugu, zikaba zikomeje kubangamira abaturage. Indaya zizwi ku kazina ko kwigurisha amagara yabo. Na Celestin Nawirisha amaboko, BTN TV. Celestin ukabura mu mizi Bongore neza cyane. Watangiye kubigana ryari we? Hashize umwaka umwe 2021. Okay. Wigana Celestin ukigana na Papi Ndahiro Valence, bose bakora kuri BTN TV. Hagati y'abantu babiri kuri weho ubona umwihariko buri umwe yihari yari uwuhe? Buriya Ndahiro Valence Papi umwihariko wiwe hari ukuntu avuga ashize ijwi hejuru, riri hejuru, ariko umuntu bita Celestin avuga ijwi asa nk'urimanura mu kuntu. So ni gutyo bagenda batandukaniraho, kandi bose ntago basoza kimwe. Inde uri gukora cyane muri bo? Utwika ni Papi. Ni Papi. Yeah. Twagiye ku wundi muntu. Tugiye kuri Axel, wageze umupira ukora kuri RTV. Yeah. Reka duhereze bagenzi bacu bari ku mastade agiye atandukanye. Reka duhereze Axel ari ku mukino uri guza ikipe ya Sport n'ikipe ya APR. Axel, muratwumva? Yego turabumva 5-5. Ambiance y'abafana aho ngaho kuri stade ihagaze gute? Ndabona hariya mu muryango wa 17 bakubise abafana ba Sport fan club agatandukanye, ndababona 5-5. Mutugezeho umukino w'abanyarwanda bategereje batari bakeya, ndetse no gihugu cyo n'ibihugu bigiye bitandukanye byo kuri uyu mugabane. Yego reka turebe. Youssef Rab arakwica, uyu n'umugome. Yewega arakwica. Pass sobeza umupira kwa Moera Keve. Real Sport irakwica. Pass Mackenzie atera centre hejuru. Uyu tipe no mubaya sana. Reka turebe. Ape ifatira umupira. Reka turebe. Arakwica. Reka turebe. Isho Gilbert Foala le. Yemwe. Uyu musore waturutse mu kipa Sport ashaka kuyibabaza. Reka turebe. Youssef Rab sobeza umupira kwa Moera Keve. Tera umupira asubiza inyuma ku musore bakunda kwita Mackenzie ari kunyura kuri kabiri, arakwica. Asubiza umupira inyuma, ahereza umusore bakunda kwita umugaride w'ikipe ya Sport. Reka turebe. Atera umupira muremure wifatirwa n'ikipe ya APR. Mugunga karibura telefone kwica. Iso apima metero imwe na santimetero 70.
yavukiye mu karere ka Bugesera, afite imyaka 27, apima ibiro 37 n'amagarama 25. Yemwe afashe ikipe ya Rayon Sport arayicurika ku burangare bwa defense iyobowe na Clement. Reka turebe, Rayon Sport ishaka kwishyura. Onana iso offside. Ese kuri Rayon Sport ngo offside. Ari offside. Baragira serie muri commentaire. Ewa. Abafana ba Rayon Sport ni ibintu byabayeho rwose. Urabwira urya ari offside kiriya gitego udashyizeho. Okay bro. Ndumva uriho neza cyane bisa bigana Axel Rugangura na Rugaju rigana uvuga uti yemwe byari fresh. Kuri weho uramutse uhuye na Axel Rugangura cyangwa se mukavugana, wamusaba iki? Kintu namusaba yuko namukora ku birenge gusa. Wakora ku birenge bya Axel Rugangura Kabisa. Kuki yisemo ibirenge ntitebe ikindi? Ni umuco w'Abahinde. Urubuhinde Twisanisha nabo. isanisha nabo. Yeah. Okay, bizaba. Ya bro, none reka tumere nk'abavuye ku bantu wigana nde kuri iki ngiki. Ikintu bita impumbero urakizi? Impumbero ntago kiri kuza neza, ariko icyo kintu nk'icyerekezo wowe kuri wowe wumva uzagera ku ki, cyangwa se ni iki wumva uharanira urebye ukuntu wigana abantu ukuntu biri gucamo? nge ndumva nshaka kuzaba umunyamakuru, nkazakorera BTN cyangwa se RBA. Icyo wifuza gusa? Nicyo nifuza. Gusa uramutse ugiye kuyindi radio atari BTN cyangwa kuyindi televiziyo atari BTN cyangwa se ikindi gitangazamakuru kitari RBA, inzozi zawe ntabwo waba wazigezeho? Ntabwo naba nazigezeho, nagerageza nkakora cyane kugira ngo ibyo binyamakuru bibiri nsabikorera. Yego. Umwihariko ubona se ufite ku buryo boss wa BTN cyangwa se wa RBA ashobora kwari kukureba akavuga ati uyu mupeti nzamuzi, nabona ari nk'uwuhe mwihariko ufite urenze abandi bana bafite impano nk'izi zawe? Umwihariko wanjye ntuko ibintu byose mba mfite sharp kandi nabikora neza, ntago namutenguha. Yeah. Okay. So Legacy TV turi gusaba murabizi tugira akantu k'ibibazo, nkubaza ibibazo ukabisubiramo cyangwa se ukabikora, wowe tugasoza twisekera. Urumva uri tayari? Nta kibazo. Nta kibazo. Yeah. Hariya makangara. Niga mu wa kabiri secondaire. Yabwize amakarisi mwarize ibintu by'ibihugu sima mwarabyize se? Yeah, muri geography. Yeah. Okay. Irimwe nkuyemo kabiri ngateranyaho gatatu ni kangahe? Subiramo icyo kibazo. Irimwe nkuyemo kabiri ngateranyaho gatatu ni kangahe? -4. -4. Navugisha ukuri? Yeah. Yego. Uri seri? Ndi seri. Gose ufite igisheke kimwe, urumva hakwaka bibiri kandi wari ufite kimwe, nangiza ahubwo ibindi bisheke bitatu, urumva busigaranye iki? Ngo ufite ibisheke? Ufite igisheke kimwe, urumva hakwaka bibiri kandi ufite kimwe, namara kwaka ibyo bibiri ukumva busigaranye umwenda w'igisheke kimwe, ahubwo ibindi bisheke bitatu busigaranye bingahe? Naho nsigaranye bitatu, bibiri. Ni bibiri kuko ari cyo twari dufitiye ideni, noneho twabanje kukishyura, ubwo ibyacu tubara bibiri. 0 nkubye 50 ni kangahe? Ni 0. Ni 0. No wakuba inshuro miliyoni. Ni 0. Okay. Ijana dukuyemo ariko sha kinago bagishobora kankoreke. Oya kivuge. Nyivuge? Dukuyemo 78. Ubwo harahita hasigara 22. 22. Ngomba ibibazo bibiri ushaka nayo dusoze. Nkubaza ibibazo bibiri dusoze. Ufite imyaka ingahe? Rero nawe. Sikuru umugome. Ufite imyaka ingahe? 32. Upima ibiro bingahe? 75. Ijwi ryawe se ko ridahwanye n'imyaka ufite n'ibiro ufite? Ijwi ryawe imyaka ingahe?
rifite nko mu myaka nka za 30 gutyo. kandi nanjye ari nakubwiye mfite Ubwo nyine wowe wavuze yuko uri bumanure 32. 32. Wenda uri muri za 40 gutyo. 40 n'isura ubona ari hiri. Ameze nka ba banyamakuru bakoraga kuri TV10. Kugira na Kerefa ko na Kazungu. Wari urebye Kazungu ukabona imyaka yiwe, ndakurahiye n'isura ye ntago bingana. Njye na Kazungu dushobora kuzakugirayo mwana. Wapi ntago bijya bimfata. Okay, ubutumwa bumwe mu ijambo rimwe wagenera ababyeyi bawe duhite dusoza. Ubutumwa nabagenera bagire ngo ndabakunda kandi sinzabatenguha. Okay, ni ikiganiro twakoranye n'umupeti yitwa Bertin, mwabonye byinshi akora, kwigana abantu ni benshi cyane, bandahiro yarabamize n'abakse bose ni fresh. So mushigikira impano zanyu babyeyi, umwana nk'uyu nguyu muyamugane mu mukubita agatike mu guti genda ureba ahantu ugaragariza impano yawe ibashe gucamo, hari igihe rimwe na rimwe imana izamukorera mugasanga ageze no kuri zo BTN TV ibintu bigenze neza. Kora subscribe ahangaha, ibintu bigenze neza cyane muri 2022. Intego yacu murayizi ni better together, cyangwa se byiza turi kumwe nibwo twabigeraho. I'm still your boy P Onika Swez.